Shubor nakashlem jong unongsan hima. MLA Barim narilum garo estamur mominin ubala phedri menta lokumba katuk anita yo hadian gajingja kinat kabajur harilum garo halor kajing persha ya kajing yo alan ki barjala bane shimbenta haka election GHADC ulawan pendam yilade hakmat jongki pulit karibah district karkum katalong khubor bele alum le thu bautiu MLA Barim narilum garo ulawan ban pendam yilade hakmat ki pulit kathanat nongpo menta kasngi kumban shipun kan mau biang haka khandai tarik jong udber arhajar arpuhenriu US Tamur ula persang bandai thap kerteng yelade ha office UDC tura nak benta banya khun yak election GHADC kabalami gajing persha kabajur na kipat ba nongshong shnong karilum garo shisngi hadian kate gajing thap kerteng kata hakishpo tarik jong banai leber arjal arpu henriu uteu MLA Barim ula kranru iki kentian kibawanra yak gajing yapat yapra kabalami ka huri hura kabajur kat hadu balahap ban pensangi eno shwa yak election GHADC haba persang banwat jingtep na kalyang kipulit karibhoy kimpat kwa ban krani ay halor ketika jingwan pendam uteu MLA Barim narilum garo naba kajing token kadang ya shakman